Kasamla Banika Maring kabadai na kasnong pahambir Them Ribhoy District kabadai kawai na kasamla nongruai kabalai shimbenta ha Ribhoy Super Talent Show Season 2 kabadai ru kawai na kinong shimbenta kabalapoi syaka grand finale jong kate karensan penisap kabahe ha district kabanlong ha ka arpoi terek arhajar arpo hamadan NSCA PAMCM hanongpo kane kasamla kadai ka khun jong ba shampang thank you bat ikong Ana Maring nakaliang kasnong kilap nlong ya ka program pen ko buram batkit bokir yang ya ka knang bakan poi syaka thong jong ka jingjob ha ka te rensan ha ka te ka singi lawan ban pensengan batkit bokir yang ru dau ba balaji rani ubadai UMDC jong ka nongpo constituency harengkar ka jingdon lang ki longsan mansan jong ka right nong lingdo bat ki nong ilam snong ki bakan thop yu ba s lingdo ubalong u lingdo right uba el nong shli ubadai upator jong ka right uba kalven singli ubadai urang ba snong bat ki wiwede ki rurang ba jong ka right bat ka snong iba penyak dengan kejingan lang mentara jamin lungdo jong karai nong lungdo iba sensi lungdo iba la pentip yang na pun banyak benda na so kumene shibun yang dengan jikot ke jong lungdo na ka benda ban ai sim ya I Benika Maring na ka benda kejingale kejingi yang ka Ribhoy Super Talent Show ka benda long ka arpo tarik ki riu ramba jom karai baro nganong jer kerteng syuhi ki nom melang shnong ki bedon lang ki gopor iba lion nong tri bayawan lang ki no elang balang ki bedon lang ki gopor ba balang pi ki long kemai ki long pa ki khon somla bat baro ki ramba ki elang ki ngamit ko mentang mentang ajarmin abang iwan hangni kalau dia kapan ngin ai ke kersan
Nadu mane ke bagaimana ban keren dulu, kinong keren kira ban keren ban ya ai ke Kristen ban kunjuru ban ai muslim ya kebenika. Baru kibawan hangi bagidan ke muslim ban ai ke Kristen. Mae mang nomor kuat Kristen. Kuat Kristen. Kuat. Yang kapor kum kerdak bagi Kristen ya kebenika. Dong yang thap le jong dikti ke jong. Kau bagi ai ke Kristen ke Papua. Jadi kumno yang Kristen kita terjumpa di sini. Kumno di bagi Kristen yang benika. Dengan kuat nak kalian orang Basmong lu menetiak ulang pensai. Kumno bagi Kristen. Dengan ngai bagi kalian benika lu kan sapan pensai mah. Jadi kumno bagi ai ke Kristen nak berenca kene ka show kene ka talent show. Nak kalian Garib Hoy Super Talent Show bilang pelong. Jika pasang nagalian cuma nama kalian dah kuble. Ya kinam yang jom ka Garib Hoy Super Talent Show. Kibadan ya kini kejingi jangan. Ya kapan ya kata platform lain kerjakan. Na kebentar kikun sama kibadan apa yang kata Garib Hoy kejingi. Bakin saya yang kata kasap. Kebagidan naga berca bakin penpau siapa percaya. Nama kata nagalian ngajungan ngasoban aku beli kerpang ya Garib Hoy Super Talent Show. Kibaladon ya kene kemensim ban ai ya kene kejaka ban peni ya kisah iphom kiba kathan Garib Hoy ikut kiki kibadan hapo ya kathan Garib Hoy kinyo ya kejaka. Kumbal keren email ibu kunyi jauh benika itu membasan rami laong ba minum deh ban tak ya kata asyara kapok kasang dari deh men bu ya ka halau tau ding pada syarat ke Garib Hoy Super Talent Show kadai kata uding penyeng syarat naga baca kikun samla jong Garib Hoy ban pergi ya kasam kabagidan. Dan kalian mencoba ngakit pokok yang kinong yang jom ka Garib Hoy Super Talent Show. Baginda nama ban yalam yang ini ikon samla jom ka Garib Hoy jogi ban se bisa ipom kabagi kidan. Kebaan macam kalong ya ikong di benika maring. Lalu mene masuk poy ingin mene ngai kublei ke benika. Ngalapek ha, bat mentang masukan hamiru, ni iya kan ngapor baka perform dan yang ngapor baka wan banruai. Ni iya kata personality bawa maring mo, kata jinglong gawe haka, bat kata confident, kata jing soskem gawe haka. Maulah kayu ni kena ngapor nang kena be, jopha dihai kata kerta gawe nikah. Bankan hakat ini jimbun bulu. Oh menerangnya tak dan kemat tak dan ketin merong. Kata dari kejilong kabe i mencuan. Tapi jika ni kepala nasoban ong ba kadu kajuk penbangkani lakut kajuk takrak tengkerak mahuri bong imo lakut matalawan kajuk kebetumai. Ban Nirma berlen, baman uway ukon cipi, lah kajong kasapu. Hendai kapan nungkong, ke lu kesedang ngalahin ong berkaktim. Nangeng apa ukpa kebenika merde unong lepat hujan, merde ubadak kon ubakajak kemai. Dari nama kata kadau, kebenika kali kena. Kebacai keman, jing soskan, nama ikni ikpa juga lese, kidei tiba muslim dari jom ikon ikti jungi. Nyimla, bapilong ikon cupi bagi dei tiba bit tiba tem, Henry nengkong ni dia bisa suara kikmi ikpa kuno ngilang ayim, ya dari jom ikon ikti jungi. Kikmi ikpa kiba he. Kaya me kaya dak kaya pedinya Haji Hasan tak pun katu kemak ikon bala tipe
laki mimpi beriu mundur juga. Apa beriu mundur kemat lagi konfi, setiap hampir sim kira mereka suka. Dia masuk nama haji mereka jisuk. Ikan kita cai ke kemat, kalau parak untuk kemat membacai sini kepala. Jadi ikan kita warna kata kalau jin, kalau air jin kemen ikan kita. Kita ikan kita warna kata kalau jin membacai ke kemat. Kita bersih jaga sah kalau kita. Menurut benong bagaimana lese kawan nak kata kalau jin, kalau kini kepala juga kita air kita sedang berpura. Nama kata kau, kalau kau berdengkang, nengkong nalajing, bagi pening ikut ikti jungi coba kuno, lasai lasisi. Yen kelat no, dia kedua jingiem kau bangun cuat, kau bangidon senang senang. Kumbalong iwe no pator so kerai kau liandal nongsi, mo. Nyeng longshu ki badang duna. Habarok ngiliang, bi hani mentang laelok berduna habarok ngiliang, laelok sak setang bakuno nginang yaki berbu, hakano kebaca bagi dia berbu, setang kata, kebenungkong tolong nanti dikemai kepa, ngareng asal berangkuta, kejinang jingsat ngidon, nilak dorong kaspak pul ngidon, barok ngilang dia menca tolong berdengkam tolong. Bakum kita mengikut paru, ni benang benbu, jadi kon haranong thai bersibu. Kebenika macam kami banyalek dia kenika final harap aku jadi. Lalu lagi kini kepala kim ai kaji kesan ke benutong, nengai apa kebenika kan kami orang berisi benda harap kenika riboy super talent show. Ke kum kini kepala kenika benda kaji ni kebongsan. Nyende berkenok ikun jongi lagi don kono di guna ikime pagi dulu ban bisa dia lagi jongi kun balik kau mukon le cuma lo kumi gede letep kumi kimi ikpa bat ikime ikpa abak ikwa bantip ya ke di guna di kun di jongi ngiri banelang elang terlok bekikan ngiri banang banyalang terlok bekikan. Jadi benang ban ye jalan jauh ikun, hang bangun dia banyak tu ya tuki, hantar ngaro la awak kepala tip mangta. Laga he itu bama ikon pi, kajian kebaca haji im juki ro monut di banyak tu. Tekum di kami kebangi di banyak lang terlok ikon. Kata dia kebanengkong. Ke minyapo sakaman keba kebenika kan sayo apa di simpentar. Kumbalan dia benong mene ni ya kata ke personality kepada kebenika kan ni ya kata confident kepada haka ni bagi kebenika kayak angkat berkiwe kita di bangsa Simbenta angkat kepor ki George kita ada ban George kita ada ban Bisham yang di Yoko jaga final dari halau kita gimana kepada iya kata kejimbian jumki habarok kilian kum kita ki performers, mau kum kita ki nom peni, kita ini kita personality, kita ini kita confident kepada mereka. Kalau keberu goslu, keberu kepada kasam, nama kata kau, kepoi, jalur sampai final, harga aku tarik. But semua orang yang ibenika, bangin poi syakliar jom kanam, kamu ngomong bersuk. It's not a bed of roses to be a champion mo om ketin hari. Kamlong kebesuk banginyo ban kai ya kanam keburong. Kemenengkong kalong kecil smoring. Bi seni la bunhi dikena ibana melek football mencua. La poi seru state level ro. Ande hawala ku kecil sarong. Cak kecil smoring ni poi seni jinjang. Kajing sarong kalam sudah jinjat om kakek. Teka benika lo kebanengkong kami berbu dia kajing sarong makhna. Lajo riboy super talent show de berbahan de merewala. Kum kata dalam musim kau de benih.
Ikna kibakwa ban kiu syakmat pasaprang kim de ban long kibabu ke jinsarong khmat mire ban siu ke kata kaba kalong bangin nang trisutong ya kane kabenta kabo boleh ba ai ni makwa apa itu karena ya pi senang tahu Bob Morley bong kita tahu Norway kare ko paunam latela South Africa udah unang kendong uang merci kasor uang merci kagari ke motor utau di unang Norway ko paunam hal pathai baroi Bob Morley unang tem jinjam mulakum gede jinjam bangtem ukunyi daga berikam ne utem jinjam utong hal tahu umau pai khamat phang ni man ka step utau Bob Morley ko nang kena urwai ji urwai ukut ji urwai kat nang mi isni ibu nang tip hispang suku la tem sa kita ula persang bentem hali suropa anda habal tem wa suropa kiburu nang nang wan aci ho ye ji tibat ke suku berwai hadin kata jam ki norway jam kita ki try ki hotel di bahaya ki khat yo Bob Morley ban hoi ko hotel la sedang ban ka mai visa anda habal utau Bob Morley norway utau la permi kaset anda permi kaset yang Bob Morley dalam bayar yo bolok koi ka pathe Bob Morley ka kalalong norway ko paunam ha pathe bolok koi udi ngondong bedika ru nimde berbu hakmat irade banga de tang penong kendong de ka kon bedu kata ko mensing kare bedu nangi bangiru ni de bertip bau blei ula ai hani ialah baju besar kebangi ni don. Kalau kongsan dalam bangi tentang kamu hong, yang ada besar kalau boleh lah ayat ini.